Soğuş jana emgek ardageri Abılgazy Moldaliyev Talas şahrındağı arzan internetten birinci xardar bolup kaldı. Emi al 46 kanalda teleprogrammalarda tandap görüp, Skype baylanışı menen alыстагы balдар kızları neverlerinin öňütüsün görüp, süýleşip turganga şart düzüldü. Rahmat. Birinci Talas'a gelip bana koyup etkeniga. Talaska optikalık liniyanın tartılıp gelişi menen çeksiz internetin jelesi köbeyip, düýne menen sapatlı baylanışты kamsız kılığının mümkünçülükleri arttı. Ündün sapatına köýrek koşuluğa, köýrek baylanışıga mümkünçülük berет. İnternet klubdu işletip gelgen Kalısbek Jumabayev, çekteýsi jok internetin koşuluşu anın bahasının arzandaşına alıp gelgenine ırazı. 1,5 yıl murda limitli internet menen internet klub açıp işletip жүрдüm. Internet klub açıp işletkende ay sayın bir 10 mingden kemçip baç 15 ming, 16 mingge çейин чыгып жүрдü. Anan keyin aябай күтүп жүрдüm, ушу безлимитli internet kelet degen. Азыр aябай арзан мурдага караганда. Bunun артыкчылыктары бизге Таластын жаштарына да интернет жок болчу, азыр баарына кошулду. Ошого ыраазы болуп, азыр дагы арзандайт атат. Talaska optikalık жаңы liniyanın gelişiminin interaktifti sınalgı kulaşjayıp, kelечек mundun tanıp bilүүчүлүк mümkünçülügün arttırууга ыңгайлуу şartlar түзүldü. Телефондон башка дагы жаңы кызмат кирип атат. Бул IPTV, башкача айтканда интерактивный телевидение деп коет. Бул телевидениянын келиши менен биздин гана өзүбүздүн жашоо тиричилигибиз балдардын да өнүгүшүнө, өсүшүнө көп таасирин тийгизет деп ойлойм. Başak Bayrakman, Pulu Fulan Jumanaliyev, Qoomдук 1 kanal, Talas Oblasti.